جبو دروستکردنا سقایەکە کوردواری خۆش و گرێدانا جوانان یا بهتر بە هەلکەفتین کوردی نەتەوی وڵات چالاکی و کارên جوانên Rojavayê Kurdistanê û werzişvan û rewşenbîrên wê li hundir û dervey welat berdewam in. Herî dawî jî li Kampa Dumîz sêyemîn Festîvala Newrozê ya Topa Firok bi dawî hat. Li Kampa Dumîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê doh roja înê sêyemîn xol û Festîvala Newrozê ya Topa Firok an gov volîbolê bi serpiriştiyana venda serdem ya ciwanan û rêxistina herîkar dest pê kir. Piştî rojeke buharî xemilî bê bejdariya ciwanan bi dawî hat. Di wê festîval û qehremanîya werzişî de 16 tîm ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê û li bajar û kampên Herêma Kurdistanê niştecîne rikaberî ji bo destxistina qehremaniyê kirin. Piştî rikaberiyeke bihêz di mat Şadawiyê de tîma Ehlîkarî bû zora tîma Hilal bibe serkeftin pileyekem bi dest ve anî. Xelatên serkeftinê jî li ser her du tîmên yekem û duwem. Herwiha hejmarek ciwanên serkeftî wekû baştirîn lêstekvan birêveberên xwedê jî ji aliyê komîta birêvebir ve hatin xelat kirin. Rudwan Wehîd rahînerê berê Topa Firok lê yaneya cîhad ya bajarê Qamişlo birêkxistinê wê xulê dê dwaneka taybet de behsa dîroka vê xulê û festîvalê li Rojavayê Kurdistanê û Ewropayê herwiha Herêma Kurdistanê kir. Dilxweşiya xwe ji berdewamiya wê festîvala werzişî ya ciwanan di wê topê de daxuyanî hêviya beşdariyeke berfirehtir kir du xwelên bêdeh. ام گلکی که خوشن گو اف خورت منی همه طبع دیگه هفدود رو که خوش ده بدل کی خوش بشاهی 16 فريق مشتركنش هم به کامپ هریما کردستانی هاتن ویده سرسرا و سرچعوا هم همه بری هفن طبعا دوره اول دوريه یک و دو درت کفن و دور مرحلات تسقيط حياه بقيه تالي سیمین خول و فستیوالا نوروزی یا توپا فروک انگو والیبولی یا 2019 لهرما کردستانی بداوی هات تیما اهلی وکو قهرمانی وی هاتراگ هاندن لی او چالاکی مینا نوروزی دی هر سال بردوام به علی عمر. روش باش گودارو بینرین رادیو آریواز لهر جهکی بن دمه و کیف و خوشی بن. رادیو ریواز 102.3